Dobar početak dana, jak vjetar, prva bova, okret treći, brzo probijamo na prvu poziciju, međutim eto, puca na kormilo na dva dijela što se još nikad nije dogodilo. Prevrćemo se gumom prvu poziciju, ne možemo završiti regatu jer nemamo drugog timuna. Sve smo uspjeli to zamijeniti, međutim eto, skužili smo da imamo rupu na provi koju smo imali jedan sudar sa Francuzima prije regate, što se nije činilo neki veliki udar, međutim rupa je tu bila i jednostavno nismo mogli dalje ploviti, morali smo se vratiti na kraj to napraviti, tako da sad tražimo redres za sutra.